ase kosisa nkonya kosi kokoo afuom ni akodi nkomo amom ze omodwen amom ye mfa politics no enwura yen sa level no mo kono Sir John the issue is that ekuafo wo how ekuafo no na ekuafo wo how ekuafo no also mu enti ensese ye ma politicians ne kwan no omode omo be froforo because uti aban mu for 8 years no wan fa konwa nkosi efuom wan fa konwa nkosi kokoo efuom ankotena se ankotie kokoo kuani no ne hawo sa brema na wotumi a wobetumi aye bibi e de aboa kuani no ama ohun sa mpa wodɔ no open asem no wanyo Akoma FM wanyo enei ufri abamu no de wohun se e wo so oni kokoo kuani no kotena kuem kwaye mu o na utie na asem Antwi de baabi ame no be ya adwen baabi ame no be ya adwen me kama amekuo ni nyina nyobi ase wo abamu a ye ne wo so ye entwem fri abamu ansa wa be chesa ase wo do nipa na apɛ nipa na asem ama wo bra na wo abamu a tumi ni nyina kuta wo a wo betumi aye bibi a tie nipa na asem ni tie nipa ne hawo na me ka se akuafo na so bi mo mayen so amanyofo no so because yanwe yi a ombegro ya topra se opaya sema so opaya sema so opaya sema fukura asam afo obeba abam kra na wura fi se ono betena kwayim ono betena afuom yeah eno de sanity e wo mu ni se ntwi de ntia me ka se bebu ha tina me ka se bebu ha me no ya adwen ene se se ne ya ndisi wa abam yi wo mu ma sectors a ehia oman no ehia wo mu nti omo ye hu action right sir entwen ko fra ba mu ansa na fe na okotire no wo betre so yenisi anka yenisi anka ba na oteso no yenisi a oyenisi meanwhile wo so fra ba mu kra no wo wa ba mu anhwe anyo me hawo no tira me sese nka be ya nko mu ntwa so no mo ko tram na se no mo ko bo adwuma no nko so ho no me no wo ya adwen wo ho but baabi a me no nya adwen ene say wo mu no wa ba mu no o mu so mu ye bibi na kokoo bo no wo soro ene na aba fam ti ne ha wo mo masi fam no nti eno de wo mu no e ma kuafo na te ase se oh ye wa ba mu no na kokoo bo no ye sei ene aban ate so aba sei eno ne o masema mo ka e ho no e de well they have that right. Oh, say body there. Aban no so aba be chim. Na mpemfo ye nyina ye hu de you cannot take that one away from them say they did something. And they are questioning how and why sa niema we nyina o say sinne. And they are even saying another thing omo kan so ye ni say enei omo credit say aba be so sa teso eno de say ja ye endo say nya man tin tumi. Enti no I mean a part of it. So mo be ye de me baby am no ya adwene say politicians omo ko opposition a omo dwen ye ho pa eno ni omo ba ban mu a omo refi no mo refi power kodi omo nsema no ano no enti akuafo no so omo ba politics so wa ban mu a no opposition no omo ba mo question wo mo ni problem no so don question no the opposition ba question no we cannot continue to be voting in that line. Sa abatwa na yeto say chinchina mititwa hanti hanetua no yenyai but me there if minority no bebusa ebekwa akuafo no akodi nkomo say now when they come omo question ye ni say na aban bia be ni say enti no osen ka say na nko say ye and they have that right and nyina aka ho bi I say they have to come to the grounds. Now also I'm picking information. No more parliament. Omo ko hu de akuafo ka so that they'll be able to present it. So John, me de ma de maka no eno na me de makin. Say ye nia enim say ukọ world market na say ne nhyehyɛ ni si kɔ na ban ne di kan ba amane no saa ena tie. Say bibi wo hɔ a ye bɛyɛ say wa ban mu ye ni aban mu a yenye se be ya utu anamo bi a nipa nyina de akoma kro ene ya ka se NDC for akuafo ebi me okay well ye bushina bi edo kua ye draw line say NDC akuafo me yes and man fair to them because obi an who ko share party in fact
MPP the almost here almost see any obi no was a party atade and at the NDC focus here almost here you know obi no was a party atade but the Akuafo be see ye you see oh ni na yes I know when makwama amanyosem no a be wuru mu ni ade otuko no ne team no call you know Akuafo be see eye pa oh na say enim say mo dwinya ho sai because mo tie so no mo se mo de niam bebre e be shishem ana minority for nam na Akuafo ona say na no ye call wow mankanso yi na Akuafo e no mkosia mankanso omo say eye aha ntino nti so they say dia akwawie no we si eye we si nye dia ne dia si eye no wa kire de nti enye dia ne dia si enye no so wa kire de nti a dia ne dia ye wo si wa kire de nti dia ne dia enye no so wa kire de nti enye me question the fact of the issue no ne say yan no a ye manfo no you Akuafo na ankasa no who politicians ni ye mom me da meto ye mrade na ese na ye ni who politicians ni ye hu omo ye because and I can say there are some mistakes aban ba ebinim ye there are some mistakes ebinim aban ba ebinim ye ya busa nti nkrofo yi some nkrofo omo no nti omo politician no wo sua de ana power ne ba na and some of them are appointed to be mistakes why mistakes now so no they are not on so office one no mistakes no and they were hunu nyansa kire ne senka wo so kai ne sei you see so let us who politician no yi na yen fire dwen because idea was say yehwe na ye kanisa so John yes wadamo ma metiti nkomo bi minim se bia wo nkyeremu kakra bi